clear tu te in zavain chibai le vekule voin hi July ni somni pakhat kumsan ni somni panga tho tan ni hania tuntuma hian voin lama thlona tla chungchang hi kan darang do nanga he thlona tla wang hian mitam takin nun na han chan ani kan ria treu angin mani deuh lok khan Air India thlona tla wangin mitam takin nun na han chana ti chuan tuna hian thlona tla wang tho hian chiatna rap thlak tak a thleng le ta ani voin khan Bangladesh khopui Dhaka a utara huam chunga chuan chonhulam khan thlona atla a he thlona tla hian he thlona tla hi Milestone School le College campus a chuan tla in he thlona tla wang hian zirlai som parukin nun nan chana zirtir tu pani baka pilot chu amhuna athingal bok ani azawaya bel khomin mi som pakoi nun nan chana chungsinga chuan por ruk zirlai po hatel nge nge ti chuan he thlona hi fighter jet ni in seita kang khan voin chonhulam khan Bangladesh khopui Dhaka utara huam chunga atla ani zirlai nau pang som paruk zirtir tu pani le pilot Flight Lieutenant Mohammed Tokir Islam chu he thlona tla wang hian voin chonhu khan an thi ani tin hliam tur po hi an tam khop maya mi za chuang tun tin hmuna hian hliam tur an om meka atam zok khi zirlai no pang ni in then khat phei chu kang me hianin a kang na sa ni in an reporta tin zirlai no pang then khat te po man mo takin damdo ina shoi nga lani thu Bangladesh official ta chuan an report ani Dr. te soidanin tundin hmuna hian mi pariat chu din hmun der thong taka an ding mek nin han dar langa in medical professional National Institute of Burn and Plastic Surgery khopui mi da chuan liam tur hi ama ayatamin an pun chho tur thu an soibok ani an ram shoi tu Mohammed Yunus chuan Twitter lama he thil thleng rap thlak taka wang hian thi chung te le liam tur te chu ator pui thu a post bok ani Air Force ina he tianga van tuina rap thlak tak an to awang hian ator tu tam tak anom pha a zirlai nu le pa zirdir tu le Milestone School le College campus sa na thok tu sang sang te an tela tin mitam tak hi hianin ngong anei tel bok ni in an ram shoi tu chuan Twitter lama post ani tin an ram shoi tu Yunus hianin emergency phone number le helpline number sang sang te chu tar chok boka eng number ate hian boina tok anom chuan phone halwat turin a hriatir bok ani voina Bangladesh a thlona tla hi F-7BGI ania Chinese J-7 fighter jet ni in advanced version ani thuan darlang tichuan voin July ni somni pakhat dar khat le minute truk chonhulam khan training flight ni in he thlona hi athlok chuaka athlok chu changa reivak lo hnuwa fire official ten an soidanin zirlai no pangten school building a lekhan zirmek lai chuan he thlona hian azuk delta ani Rafika Taha zirlai na pang thlona tlak laya om chuanin AP ashildanin zirlai na pang hi he school a hian sang ni vel anom thu an soya tin elementary tangin class 12 thlengin school hi kalpui ani thu atar lang bok ani e thil thleng chungchang vel hi kumsom paruka upa hianin TV a amu chuan ama athon thu le etiang thil thleng hi poyati thua soibok ani TV footage atanga landanin thlona tlak na hmuna hian kang mei ba ka mei khu chu na satak mai na chuaka emergency personnel da chuan thei to pin ma an la zui nga la ani clip sang sang chu adar chak le boka tin jet engine po hi akang na sa view ni in footage sa chuan alang ani video dang le a chuan la ve deuh hleka tangin lak ania mi pui tam tak tan chelai chu mu theya tin thlona kan nan hnu ma then khat te po a mu thei boka kang me hi na satakin a chuaka tin he thlona tlawang hian school building chong khat na chu akang tel bok ni in report a chuan alang ani ole kha kha voin lama Bangladesh a thlona tla awanga
thi na thleng chung chang an dar lan thei chu hania soita kan khanin he thlo na tlawang hian mi som pakola in nun na han chan towa mi za chuangin hliam an tur to boka hliam tur hi an la pun chok tur thu medical team te chuan an soi bok ani avan doi thla khop maya he thlo na tlawang hian mitam takin nun na an chan pha ani tun nai dewa hian thlo na wanga boina thleng hi hriatur atam chho khop maya July ni som pakua kumsan ni som ni panga Indrini Pokhan Delta Airlines Boeing 767-400 aircraft chuan ING na kang mei ato wangin he thlona po hian emergency landing ane pha ani he thlona hian passenger zanhi somni paruk an chunga thlona na thokhi pakualai mai an chung boka Los Angeles International Airport atangin Atlanta lampanin athok chuaka soita kang khan thlona thla veilam engine a chuan kang mei ha chuak ani pilot chuan emergency puangin LAX a hian akir le ngal ni in antar langa himdam takin airport a hian atuma mi tu ma hliam tur anom lo hlo ani he thil thleng hi video a lakfu ania engine a chuanin kang mei hi na satakin a chuak ani tuna hian investigation chuijian na chu Federal Aviation Administration FAA chuan an kalpui dona engwanga kang mei hi chuak nge ti chu chiang takin nagin loka hriat thei anin be se ani kumin chungin Delta thlona hian hetiang thil hi atum ni na ta na tok le ta hania engine kang mei chuak hi atum ni na ni ti kan hriat a tho me April thalim ta khan Delta flight 1213 chuan boina halo to vele to boka e thona po hi Orlando International Airport atangin athok chuaka soita kan khan thona engine hian kang mei ha chuak vele bok ani tin tuna kan tarlamba ka hian Air India flight AI 2744 Kochi tanga India ramalo tum chuan voin khan boina atok le boka Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport ta atum lain boina lian tak mai hatok ani ake pathum chu apuak niin reporta chuan alanga hi vo in chomhalama thil thlengkhani in tarlan ani hetianga ake apuana chania tarlan pakhat chu ruwa nasataka surwang niin antarlanga tichuan runway hi anal pha ta a hetia kongnal tawak mai hi thlona ke chuan ati theivak lo aniang ake chu apu pha hian niin antarlanga masevan ithak tak mai in passenger le thlona na thok zongjong te chu himdam takin thlona tang hian an chuak le thei hlo ani he thlona hi Airbus A320 ania himdam takin terminal gate a chuanin da phei ania tichuan runway aron tumna hi tuna tan chuan khari ania inspection zirchian na le endik na nei torin tuna hian thunei tulam te chuan man la mek ani Director General of Civil Aviation DGCA chuan tuna hian inquiry nein tire po chandik tak khi recheng torin ma an lamek niin antarlam ani ole khangte kha vu in lama thil thleng sang thlona wanga boina le harsan na thlengte kan tarlan thei chunia soita kan khan Bangladesh sa fighter jet tla wanga thi na thleng hi awan doi thla khop maya tuna hian thuni tu lam te chuan engkim mai chu bo suin engwangin nge he thlona hi tlak ti depo nakina chengsokin report omle thura ngaila nakina report thalam zok nen karong ki le donia ole khang zung ole khati zong kha tun rum video wa thil thleng sang kan ngai thak thei chu hanie